Inkuru y'umuvugabutumwa wo muri Nigeria TB Joshua wafashe ku ngufu abagore n'abakobwa bari abayoboke be yaciye igikuba mu isi, by'umwihariko mu banyamadini bafataga uyu muvugabutumwa nk'icyitegererezo. Umunyarwanda yaragize ati umuntu ni mugari. Iperereza ryakozwe na BBC ku migabane 3 ku bantu bahoze ari abayoboke b'itorero rya TB Joshua ryakusanyije ubuhamya bw'abavuga ko yabakoreye ibikorwa birimo iyicarubozo, gufatwa ku ngufu n'ibindi mu myaka igera muri 20. Mu ntangiriro za 2002 mu bihe by'ubukonje byo mu Bwongereza, Ray wari ufite imyaka 22 yarabuze. Bwa nyuma inshuti ze zimubona hari muri kaminuza ya Brighton aho yigaga ibijyanye na graphic design. Ray yari umuhanga kandi akunzwe na benshi. Karira inshuti ye magara icyo gihe ati kuri njye byari nkaho yapfuye ariko sinari kujya mu gahinda. Karira we yari azi ko Ray yagiye, ariko kuri kwabyo kwari kugoye gusobanurira inshuti zabo. Mu byumweru byari byabanje, we na Ray bari bajyanye muri Nigeria kureba umugabo w'igitangaza ukiza indwara akoresheje ibiganza bye. Uwo yari umupasitoro w'ubwanwa wambara amakanzu yera. Izina rye ryari TB Joshua, abayoboke be bamwita umuhanuzi. Ray na Karira bari bateguye gusura itorero rye Synagogue Church of All Nations, bakabikora mu cyumweru kimwe. Yahise ajya kuba mu rugo rwa Joshua. Karira ati namusizeyo, sinzigera nibabarira kuba naramusize. Urusengero rw'iri torero rwubatse nk'iza kera mu gace kitwa Ikotun kari muri Lagos, umujyi munini kurusha indi muri Afurika. Hafi yarwo Joshua yahubatse izindi nzu aho yabanaga na bamwe mu bayoboke be. Muri iyo nzu harimo ibyumba bitandukanye by'amasengesho ndetse n'icyumba bwite cye. BBC yaganiriye na benshi mu babaye muri iyi nzu bavuga ko yaberagamo amahano. Abagore benshi bavuga ko Joshua yayibafatiyemo ku ngufu inshuro nyinshi. Bamwe bavuga ko bahatiwe gukuramo inda yabaga yabateye. Ray ubu yaratashye aba mu cyaro mu Bwongereza. Aboneka nk'unezerewe kandi araseka, ariko hari ikintu kimuhanze umutima. Ati nyuma mboneka nk'umuntu usanzwe ariko siko bimeze. Iyo Ray avuga ku myaka yabaye i Lagos, abagaragaza agahinda. Yamaze imyaka 12 muri urwo rugo rwa Joshua. Ati iyi nkuru ni nka filimi iteye ubwoba. Ni ibintu ubona muri filimi ariko ni ukuri. Icukumbura rya BBC ryakozwe n'abanyamakuru 15 ku migabane 3 ifatanyije n'ikigo cy'amakuru Open Democracy. Bakusanyije amashusho, inyandiko n'ibiganiro birebire cyane mu kugenzura ubuhamya bw'abavuze ibyo bazi. Abatangabuhamya barenga 25 hamwe n'abagiriwe nabi bo muri Nigeria, Ghana, Amerika, Afurika y'Epfo no mu Bwongereza bavuze uko byari bimeze kuba muri iyo nzu ya Joshua. Abavuba bavuga ibyo muri 2019. Synagogue Church of All Nations ntiyashatse kugira ikivuga kuri ibi birego, ariko ivuga ko ibindi byarezwe Joshua mbere nta shingiro byari bifite. Aba bahoze ari abayoboke be bavuga ko mbere bagerageje kuvuga ibyo yabakoreye bagaceceshwa n'itorero, abandi bakagirirwa nabi cyangwa bagaterwa ubwoba. Joshua afatwa nk'umupasiteri uri mu bakomeye babayeho mu mateka ya Afurika. Yapfuye mu buryo butunguranye mu kwezi kwa gatandatu 2021. Hari hashize iminsi mike benshi mu batangabuhamya baganiriye na BBC bafashwa amajwi n'amashusho. Abantu bagera ku bihumbi 50 bashoboraga kwitabira amasengesho ye mu cyumweru, kandi urusengero rwe rwabaye rumwe mu hantu hasurwa n'abantu benshi bajya muri Nigeria. TB Joshua yatangiye kwamamara mu mpera z'imyaka y'1990 no mu ntangiriro z'umwaka w'2000. Nyuma abo mupasiteri ukize kurusha abandi muri Afurika. Inyigisho ze kuri televiziyo zaramamaye ku isi zikarebwa na miliyoni z'abantu i Burayi, Amerika, Aziya y'Epfo na Afurika. YouTube channel ye yarebwe inshuro miliyoni amagana. Yageze aho aba umwe mu bantu bakomeye kandi baziranye n'abategetsi bakomeye muri Afurika cyangwa agakorana n'ibyamamare. Benshi mu bayoboke be bakururwaga n'ubugira neza, ariko abenshi cyane bakaza kubera ibitangaza. Joshua mu bikorwa bye kenshi yafataga amashusho yo gukiza, yamara gusengera abantu bagatanga ubuhamya bw'uburyo bakiza indwara nka kanseri, sida, ubuhumyi, migraine n'izindi. Salomon Ashomuzi, umunyamakuru ukurikirana iby'amadini muri Afurika, ati ntitwigeze na rimwe tubona ibintu nk'ibi mbere. Ibitangaza yari afite, amabanga ye, nibyo bintu abayoboke be bakurikiraga.
Amashusho amwe ya Joshua yerekana abagabo bakomerewe n'indwara z'imyanya ndangagitsina maze mu buryo butangaje akabakiza basengeye. Andi yerekana abagore bavuga ko batabyara bahise bibaruka nyuma yo kugana Joshua. Nyuma ya buri gikorwa abantu batangaga ubuhamya bw'uko yabarokoye. Kasete video z'ibikorwa byo gukiza bya Joshua zasakajwe mu nsengero z'i Burayi no muri Afurika mu mpera z'imyaka y'1990 no mu ntangiriro z'imyaka y'2000. Ray wakuriye mu muryango wa Gikristo iwabo yifuje kujya Lagos nyuma yo kubona imwe muri ziriya video. Ati nari umutinganyi kandi sinabishakaga. Naribwiye nti wabona icyo ari igisubizo ku bibazo byanjye. Wenda uyu mugabo nansengera ntabwo nzasubira kuba umutinganyi. Undi mugore w'umwongereza Aneka wahitwa Dabi nawe avuga ko yakuruwe na ziriya video. Avuga uburyo aho yasengeraga bakiriye izo video we yari afite imyaka 16. Urusengero rwose rwaracecetse. Ibi ni ibintu Yesu yakoraga. Nawe yahise yiyemeza kujya muri Nigeria. Yaba Ray cyangwa Aneka n'urundi rubyiruko rwavuye mu bihugu byabo rujya kureba Joshua mu ntangiriro z'imyaka y'2000 nta wiyishyuriye amafaranga y'urugendo. Amatsinda yo mu matorero mu Bwongereza akusanyaga amafaranga yo kohereza abagira gosi kureba ibitangaza. Joshua nawe yishyiriraga ahaye nk'uko abo mu itorero rye babivuga. Nyuma itorero rye rimaze gukomera yishyuzaga abaje igiciro cyo kubana nawe. Bisora Umunyanigeriya wamaze imyaka 14 aba muri urwo rugo rwa Joshua avuga ko abazungu bari amayeri y'ingenzi. Ati yakoreshaga abazungu mu kugaragaza ko akomeye. Bamwe mu bahoze mu b'imbere kwa Joshua bavuga ko yakoreye miliyoni za 10 z'amadolari mu bazaga kuhasura, hamwe n'andi masoko menshi y'amafaranga cyangwa fundraising, kugurisha video, kujya mu biterane kuri za stade hanze n'ibindi. Joshua yavuye mu bukene abapasiteri ukize kurusha abandi muri Afurika. Agomo Paul rimwe wigeze kuba afatwa nka nimero ya 2 nyuma ya Joshua mu itorero wavuye muri iriya nzu haciye imyaka 10. Aturiya mugabo yari umunyabwenge. Ikintu cyose yakoraga cyabaga cyateguwe. Igikomeye mu byo yateguraga ni uguhimba ibitangaza nk'uko Agomo Paul abivuga. Yemeza ko nawe yabaga arimo. We n'abandi baganiriye na BBC bavuga ko abakizwaga kenshi babishyuriraga kugira ngo bakabye ibimenyetso mbere y'uko bakorerwa uko gukizwa. Hamwe na hamwe nk'uko babivuga abantu bazanwaga mbere ku rusengero bagahabwa imiti yo kugira ngo boroherwe nyuma bagatanga ubuhamya ko bakize. Abandi babeshywe ko bakijijwe sida ko kubera ibitangaza bya Joshua nta virusi bagifite. Ubwo Ray yageraga i Lagos nawe yabonye ibyo bitangaza. Abantu benshi bazaga guhamya ko bakize indwara zikomeye. Ati narabyizeye cyane, naraturitse ndarira amarira menshi cyane. Aho niho Ray yatoranyijwe. Joshua yamutoranyije mu bandi ngo abe intumwa itsinda ry'abakomeye mu bayoboke bamufasha kandi babana nawe iwe. Ray yari azi ko agiye kwigishwa na Joshua kumukiza imigirire njyabitsina ye no kwiga gukiza abantu. Ukuri kwari ibindi. Ati twari tuzi ko turi mu ijuru ariko twari kuzimu, kandi kuzimu haba ibintu bibi cyane. Abantu 16 mu bahoze ari intumwa ze baganiriye na BBC barimo Ray batanga ubuhamya bw'uburyo Joshua yabafashe ku ngufu. Benshi bavuga ko yabikoze kenshi kugeza kuri hagati ya 3 na 4 mu cyumweru mu gihe bamaze muri urwo rugo. Bamwe bavuga ko babikorewe mu rugomo rukabije bagasigara bavirirana cyangwa bagorwa no guhumeka. Benshi bari bazi ko ari bo gusa babikorerwa, bityo ntibibeshye babibwira izindi ntumwa ibirimo kubabaho. Victoria wasabye BBC guhindura amazina ye kubera umutekano we, yamaze imyaka irenga 5 muri urwo rugo. Avuga ko abo Joshua yagiriraga nabi babaga batoranyijwe mu rusengero. Avuga ko yatoranyijwe ubwo yari agiye mu cyitwa Sunday School. Avuga ko nyuma y'amezi make Joshua yari atangiye kumufata ku ngufu nyuma y'uko ababyeyi be bemeye ko aba muri urwo rugo rwa Joshua, nyuma ngo yaje gushyirwa muri ya nzu y'intumwa ze. Victoria avuga ko bamwe mu ntumwa ze z'Abanyanigeriya Joshua yizeraga cyane aribo bamutoranyirizaga intumwa nshya. Iryo tsinda ngo ryari rizwi ko ari ishami ryo kuroba, kandi avuga ko amaherezo iryo shami ryamushishikarije kuryinjiramo nawe. Bivugwa ko iryo tsinda ryamuroberaga abakobwa b'amasugi.
Indi ntumwa yari muri ibyo byo kuroba ni Bisora. Ati TB Joshua yansabye kujya mushakira amasugi kugira ngo abazane muri ya nzu y'intumwa abambura ubusugi. Avuga ko yabikoze kuko yari yaremeye buhumyi kandi yatinyaga kugirirwa nabi. Yongeraho ko nawe ubwe Joshua yamufashe ku ngufu kenshi. Abagore bamwe bavuga ko bari munsi y'imyaka 18 muri leta ya Lagos ubwo bafatwaga ku ngufu. Iki cyaha gishobora guhanishwa gupfa muri Nigeria. Jessica Kayimu ubu ni umunyamakuru muri Namibia avuga ko yari afite imyaka 17 ari isugi ubwo Joshua yamufataga ku ngufu mu bwogero bw'inzu ye. Hashize ibyumweru bike yinjijwe mu ntumwa. Ati naratakaga cyane maze akavugira mu gutwi ngo ceceka ndeke kwigira nk'umwana. Nagize ubwoba bukabije sinabasha kurira. Jessica avuga ko ibi byabaye inshuro nyinshi. Mu myaka 5 yamaze ari intumwa, ibyo avuga bisa n'iby'abandi bagore n'abakobwa bavuganye na BBC hamwe n'abagabo 4 bari abakozi bihariye ba Joshua bahawe akazi ko gusibanganya ibimenyetso by'ibi bikorwa. Byinshi mu byatangajwe n'abaganiriye na BBC birimo amakuru ateye ubwoba akabije kuba yatangazwa. Harimo gukuramo imyenda abakobwa bagafatwa ku ngufu hakoreshejwe ibikoresho. Harimo umwe uvuga ko yakorewe ibi bintu inshuro 2 afite imyaka 15. Uyu wasabye kugira umwirondoro we ibanga. Ati narababaye cyane amfata ku ngufu amagambo ntashobora gusobanura, byanteye ubwoba ubuzima bwose. Abandi muri abo bagore bavuga ko bahatiwe kuvanamo inda Joshua yabateye muri ibi bikorwa. Sahire wo muri Afurika y'Epfo avuga ko byakorwaga mu ibanga kandi nawe yavanyemo inda 3 n'abitwa itsinda ryo kuvura. Ati baguhaga uruvange rwo kunywa maze ukarwara cyangwa bakinjiza ibintu by'ibyuma mu gitsina cyawe bakavanamo icyo bashaka. Ntiwamenyaga niba batakuvanyemo nyababyeyi. Mu kiganiro cyose Sahiri yabaga arimo kurira, kimwe na Jessica uvuga ko yahatiwe kuvanamo inda inshuro 5. Bisora yiboneye ibikorwa byo kuvanamo inda ahari mu myaka 14 yamaze muri iriya nzu y'itorero. Hamwe na hamwe avuga ko yuriraga akajya kuri etaje ya nyuma y'iyo nzu akarira asaba Imana ngo imutabare. TB Joshua ngo bamwitaga Daddy. Intumwa zamukoreraga byose yifuza, zikamufasha kwambara, zikamutera imibavu yinjiye mu nzu, zikamwambika uturindantoki arimo kurya ngo hatagira umwanda umukoraho. Aho kumuhamagara mu mazina ye basabwaga kumwita Daddy. Ni ibisanzwe mu matorero Pentecote ya Nigeria kwitwa gutyo, ariko intumwa zivuga ko Joshua yabibahatiraga kumwita gutyo. Aneka nawe wavuye mu Bwongereza ati ubwenge bwanjye bwari bwaragiye, nta gutekereza nyako nari mfite, ukuri kwari kwaramvuyemo neza neza. Imiterere y'inyubako babagamo nayo yarushagaho gukomeza kuyoba kwabo. Yari inzu y'igorofa n'imiryango myinshi irimo ibyumba bitandukanye. Ray ati yari urusobe rw'amadarajya. Muri 2014 aho iyi nzu iri harimo hubakwa n'izindi zahirimye zo kwakiriramo abashyitsi bavuye mu mahanga. Hari yahirimye icyo gihe hapfa abantu 116. Bamwe bemeza umubare nyakuri wapfuye kuri hejuru cyane y'uyu. Bavuga kandi ko Joshua yangiye abashinzwe ubutabazi guhita binjira vuba na bwangu ngo batabare mu kwirinda kwanduza izina rye. Mu bapfuye Abanyanigeria bubakaga nk'uko ababagaho barokotse babivuga. Joshua ngo yakomeraga cyane ku bijyanye n'amakuru no gutanga amakuru. Ray avuga ko asohotsemo aribwo yasanze abantu benshi mu muryango we n'inshuti baramwandikiye za email yari yarigeze azibona. Joshua yabuzaga intumwa ze gukoresha telefone na emails nk'uko babibwiye BBC. Agom Paul ati yashakaga kugenzura buri wese buri kintu. Icyo yifuzaga mu by'ukuri ni ukugenzura intekerezo z'abantu. Intumwa ze zakoreshwaga nta gihembo, amasaha menshi ku munsi zikora imirimo yose y'iri torero rinini cyane. Bose bavuga ko kubabuza gusinzira byari ibisanzwe, ko amatara yakomezaga gucanwa nijoro mu cyumba rusange cyo kuryamamo cy'intumwa. Aneka avuga ko atigeze na rimwe asinzira amasaha arenze 4 mu ijoro. Iyo hagiraga ufatwa afasha akaruhuko asinzire nta burenganzira cyangwa arenze ku yandi mabwiriza ya Joshua, 19 mu bahoze ari intumwa bavuga ko Joshua ubwe yakubitaga cyangwa se bigakorwa nabo ahaye amabwiriza. Izindi ntumwa zivuga ko zambuwe ubusa zigakubitwa insinga z'amashanyarazi n'ibindi biboko. Mu bakorewe ibyo ngo harimo n'abarimo batozwa kuzaba intumwa, barimo n'abafite imyaka 7. Urwo rugo ngo rwari rufite urukuta rwa metero zirenga 3
ariko mu by'ukuri ngo icyatumaga abarimo batahava ni icyubahiro bahabwaga n'urusengero hamwe no gutinya ibyo Joshua yabakorera mu gihe bacika bakagenda. Ray ati yari gereza yo mu mutwe. Biragoye cyane kumva uburyo umuntu agirirwa nabi mu mutwe muri ubwo buryo kugeza ubwo atakaza inyurabwenge ye. Dr Alexandra Stay, inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, aburira abantu kuba maso ku mbaraga z'amadini ayobya, avuga ko yahuye na benshi barokotse Joshua kandi yari yarababoheye mu bwoba, umujagararo, ikimwaro n'igisebo. Yongeraho ko ibi byabateraga ubwoba bwinshi bwo gusohoka ngo bamuhunge. Abaganiriye na BBC bose bavuga ko kozwa ubwonko, gushukwa no kugenzurwa ubwonko bakorewe na Joshua. Ray avuga ko we iyicarubozo ry'ubwonko yakorewe ari ryo ryamusigiye inkovu ikomeye. Avuga ko Joshua yamushyize ku bihano bita adobe mu myaka 2, aho yari abujijwe kuva muri urwo rugo kandi nta muntu urubamo wemerewe kumuvugisha. Ati mu by'ukuri nari ndi mu kato, narahungabanye, nagerageje kwiyahura inshuro 5. Mu kugezwa ahabi harenze hari akantu kakomye ku bwenge bwa Ray. Imyaka 12 muri ubu buzima ngo yatangiye kuba myinshi cyane. Ati yakoze ikosa rikomeye, yatakaje kungenzura. Ubwo yari ajyanye n'abandi mu itorero muri Mexique, Ray yanyereye mu zindi ntumwa baramubura, ntiyasubiranye nabo i Lagos. Ubuzima bwe ubu buratandukanye, ariko ababajwe no kubaho azi neza ko bitagishobotse gukurikirana Joshua. Ati kuba TB Joshua yarapfuye adakurikiranwe n'ubucamanza ku mabi yakoze ni ibintu bibabaje cyane. Ni akarengane kaduhanze twese abo yagiriye nabi. BBC yegereye itorero yasize ku byo yabonye muri iri cukumbura, ariko bahakanye ibindi TB Joshua yavuzweho mbere. Iri torero ryaranditse riti ibirego bidafite ishingiro ku muhanuzi TB Joshua ntabwo ari bishya, nta na kimwe mu byamurezwe cyari gifite ishingiro. Abarebera ibintu ahirengeye bavuga ko amabi avugwa kuri TB Joshua akwiye kubera isomo rikomeye abandi bayoboke b'amadini atandukanye.